Komisi Benta penting kena bakasoyong konstituensi bakan day jongkan National People's Party kinong ilam haringkat pat kinong kitkam ke parti kila let sa Wellingkot na kebentawan pan jingkersan yau ba samlen mal ngyang ubari kurtong ke NPP hakane ke election ke banlong hagas supporter ujamang arja arpulai. Kumban syukudaw, bakasoyong konstituensi hak general election kalahap bansange no shwa hadian ke jingklat no ukurtong ke United Democratic Party bat nakaliang jong ke election commission keri India kila penbej bat bu renti ya katarik nak benta ke election. Haswa ban sedang ke jingyalang kabala khot ban penlong tang nak benta jong ke dong ke than Wellingkot nakaliang jong ke parti kala yo ban penskam ya kinong kitkam jong ke National People's Party Women's Wing ke Wellingkot area ki badon hado hinyo spa arpwengut bat ki khot jong ke NPYF ke badai jong ki kunhun samla ke NPP ki don kumbal lai spa arpsan ngut habakran ke jingyalang UMDC ke soyong uba sherbor maulong ulopen pau bahakini ki arpsan snam ki bala letno menshwa ki pajba jong ke soyong kilong merau halaka jong ke konstituensi badai hakini kisan snam ki balalet uba samlen ulalot lot no ya barok kisok kerdot ba wemli usam skim habashit abashai de tang wadeng sam bolong wemli hakini sasnam balik no ulakit tap senrang haban nabiang yang soyong konsensi udeblut kejinjar udeblut kejing jino ipai ba khamtam bagendu pang sitom wai ketiga kedua wai ketiga deng namanta ben pai ba balai gi boy berkerbas lesong saisin kadon kedau ba lesi ba blay pela kam tam yang i partikot emat bang priok pelekot har kombedai kumta leo parmenta saisin ban ribais biang nado sedang sabtar hado bakut juga na benta bantoy exam hakai spoterik menawasan ardot arlai klaim artini erem onda kerek ki papar kanlai terik menawasan ngelong top 20 nyo fast dan fast kumta nakaliang kajonga ngasuwa bonong kublay sibo di pi kamtam kinong area Wellingkot pilapelut lakabor pilapelut laksor na ino yakam kajam kapitray baro na benta banesyam balum lang yang sesian na benta kanibitin ngasyong yani kowe kentin na kowe isnong siya kowe isnong ba kani kam election kani kam kebekerpang hadu kata-kata kani kam kebakentang hadu kata-kata kam ya per em bar ke kam songka soman pi nong area Wellingkot anda bidon ke khun samla rengkat ke kami dau samla bana senong pakali pemtre onda wan no sorpat Sipang wan nakabaj, sipang wan na bolero, sipang wan Scorpio, sa kaya stay gantiak, sa katasan pok-pok, barok penyabit. 8 bit, kekemi akun, kaya berjaya bidip, usong to aram na iPad no. Namaro dulok ibreo. Kene kam, kejungi mentaru. Kerekam gerpang adu tata wei labakla sansnem lamakna sansnem sutap selang kumta belaj kata scam bijungbot ko gere orang ba kilong kami kikhul samla kentai senrang sim kaya ne kam balaj babe hadian abot pilai badang sansnem ladep ulap i sibun ba kam kisnong kitau kibam judan surak meno henry menta layak surak rang layak berjengking hak sansam memisang long merau lak jong konstitusi day bareng sam la ban launo ingli sokerdot hak sansam balino ngiem la lut ilong la lut lak jong kisnong tau om day kumak suppose nam alpos nam suang long soyong nong kut tebai kata
Mas long Emily berdasam ulak belau no ini sohorda. Kumta banbit benbiang kilong di mandir jongi ini sukya ya ne kam halah jong behir. Nakaliang kurtong jong National People's Party na soyong constituency uba samlen malnyang habakran na kani jengelang ulapan pau bahadian bala thaw ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance tu bala lam khmat da ka NPP ki paj ba ki layo I ya ki wei ki party ki don lang maha ka sarkar jong ka NPP kumta om dan kam show banjit da ki agent Henry Ladeban pha be da ubriu ba ka party NPP ka penyeng ha kani ka election hakane ka ganti bang ijit baro si katang ijit di UMLA ngempat tim mano banyo form sarkar hanrai manta habang ijit yau MLA dak soyong ngila tip bat ngila don lupa ya ka sarkar hakti manta ngidon kam satang yo shabi tengap yo shabi napi patba jong kani ke area Wellington bat ka soyong konstitusi baro bat penyara itu Syabi daun ni Syabi belai do play ini tik do hakai si pau tarik dai kan mau ha sera ini Syabi ban le je cekat tebot basa nyon ya ka bo jang pi mar persya ka kot pat keteng badeng samlen hadu batu budam unda jem koy bat hangta on dalanyon Gato ka masien kan sapa nyon iway kan pa pit nyon baar pa pot hadir kan poy saka god kata kadai kabanging iso sarong kasoyong jengi kalong ka konstitusi kabala syai bat kabastan namar hakine ki kanti kibaya election menen baladam dele lang baro Heregi dan katogan ni kibadang bakla. Handrai mata onda kele I baki wei ki parti ya don lang bak ke NPP. Bad manta hang ni kiong bangi ngim don kamsu ban pa ejen daki wei ban join ke NPP. In ai be jakabon direct dapat ba bad ka sarkar NPP. Ban pinjir di badang samlen kaneka parti NPP kelas Syemru ya kasenjam ban penbet ya pot usam hapadeng ka Meghalaya bat ka Assam jakomta ngayo iru baka dan ka mensim bangin penkeria ano itu ki temat orang tu hadu mantangi don lang hang ne bat i deputy chief minister jongi imadu ilong long kan balong ngin hapen keria bain nang tu Jakarta kadai ka mensim idri Ijay benril jong ne parti jongi kadon dekomta nga join ne parti kalau kan nongrem bat menta kan ke kentiru nga pentik nai pike pajba ngalalek keleng saudong jong kan ke konstitusi ngalek rong manna ki sub unit manna ki snong ngala organize ya kan ke parti bat ki pajba jongi bat ki to ki pajba ki badang suan join tumai sangi na ki wei ki parti kam tam na ki UDP ban na ka seng kongres pat bangong ye pi ngem don kam ban kan to ngem don kam ban kan no hanai ka phang man ta ka long bagi pat ba jongi ki dei ki bastard bat ki tiap ba ka soyong jongi kadang don kam si pun ke development bat si pun ki kam penroi ha ka be dei bat ka pule ke puti ha ka be dei bat ka lenti ke sengkin ha be dei bat ka umbam umdi ha be dei bat ka rap ka riang ha ka be dei bat ka yo kam yo jam te kom ta kom unong yalam ngalayalam ye pi asnam tam kom UMDC bat sansnam kom UMLA te kom ta ngong ye pi ngaladon ka experience ngaladon ka jing sempang kum no ba yalam ye pai pa kenang ba pai pa jong i bajie yang un yo ka jing bentoy bat nyo iru yang tagaroi ka par na bentaka soyong konstitusi baro kawei tengong e pi kumbalekran mene sekman kyong MLA bangin yo banjien manta sa satang ka soyong baro kawei ka stien nadu ka silong
nadu setura, nadu setai juai, kia pet, ayu ka soyong kan le, banjir ya UMLA, menta kan ika kenti. Tengangong ya pi, kinong soyong, kila de bat lupa, ya ka rai, ban tepet, ya ka bot, haka sembor jong akon, haka parti NPP. Haka kon, pai bangong ipi, haka neka kenti ke bamenta, sipun kijing kentok, kijing no, hileos ngaulut, hanai ka to kijing kentok, kijing no, kam day bakalong ka basisha, hanai kiting baka jingele, hapo soyong menta, kaseng NPP, kat nang mikisngi, kadang kiu arsya, ya ka ke bangi, ngilayat menta, rengkan katinan, nado ka blok, NPP soyong, ka women swing, jong ka soyong konstitusi, ka NPYF, jong ka soyong konstitusi, kumta, ka jinglek tur mengi menta, si penaitam, klem tia klem dem, ngaya i bagi paipa, kiong ngi ngilastat, ngin jiet bet, yau badeng samlin, bonlong biang UMLA, jong ka soyong konstitusi. Jengong epi, kami ini mereka dong ketan jungi hang ni, nilai i kidang pun kijing don kam bangin le, lah kadai ke 10+2, kidon ru kiri orang ba, kile keren bedai bagai ke bang, badan kam banora no ke bang, ada ke dong ketan jungi, saya kan ni ru kalai mil jungmun, bagi deputy CM jungi, nyonginya taulat lang kumno. Bangin wara ya kawai ke bang kencau pisah habedai hakade ke area kecengi kane kade kijing angnut jong ki ar posangot ki rangba senong kila sanya kane ngikwa banwara ya ka bang hang ne po Wellington te kum tangong ye pi kum unong yalam habedai bakade ke benta ngala sim kia bad hakade ke kenti ke bamenta ngan pendap ya ke kam kai ke badang sateng bad kai ke bat mahairu ngan ya caprang bantrei arsya ya ka ege bangatrei menen ka sasdem ka baladen ka parti NPP ka kedop ka were pi paro jong ka neka tan area jongi apa Wellington bat ka soyong konstitusi hi paro ka we habang alay chene sa tay paro ki paipa kiong ko badeng ngi temantang ila sauto dalong sakum no kumnoru ngin jiet ben ya ka parti kabayalam yak sarkar tengong ye pi hoi kiwei kilaban ko ngai iki kren na ki social media kiwei parti kiong kila job lupa nga tengong menta patap te nang job mapi ondala nyau ngin sa job mangi kata ka julong asoyong jongi kumta nga karpat ye pi dakat jing e bakum ki nong kersan bakito ki bam perkersan ru nga karpat alese ban kersan ya bareng samlen bad ka NPP bad anda job mangi ngen sale bhalang kumju ya piru ki bawan bad ki baladon lupa Budai unong ya lam ubaba ki kami layo i Udam hasin la chong ki padu ukler ya lagi di Bagin ya kan kamen sim kapsuk unong ya lam chong i Mite dang la uju Mite dang la uju Syakan soyong longkat balong Mite dang la uju